Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Emilio, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Unain tayo kumati pamilya tayo, sakbay at isabali at tao. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emilio, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itata na itabonan ni nanang tatang, an na danyo ti bagiyo. Awan kadwayon dito'y balay. Ay, katuan anak ko. Ay, nagsapa mo ti ipapanaw ti inayaw. Ay, inununaan nakit day na. Anyamat tunday tang ibagbagayo, tatang? Kasla kayat kumatan ti matay. Saan kayo nga agsao iti kasta, tatang? Pasensya kayon no saan da kayo ang makaduaan diti balayo. Taadamot na asawa mi. Da kayo no kayat yu ti umay makipagnaad kada kami. Agpili kayo no asino ti kayat yu apagyanan kada kami nga anak yo. Ay, saan? Sa anak a pumanaw dito'y balay may kaninanang yaw. Dito yaklat tang agyan. Napigsaak pa'y mat nga agsapol iti kanak. Makatalo nak pa'y mat laeng. Kat iso ang arod, tatang. An na danyo lata ti bagiyo. Saan nyo abaybay ang tisalon at nyo? Huwan ka day, anak ko. Sandak apakadanagan. Takabalak ti bagayk. Sana bale, takanayon da kayo apasyaran dito'y balayo. Umay da kayo akanayon ikan iti sidaan niyo. Ay katagyaman lumapurwakan dakmat, anak ko. Ay, malhaman. Ay, medyo sumip nga tayo na. Apay nga akas to'y matang timariknak. Makasangitak. Taawanan ni Lucia. Akanayon ko akad kadwa. No kastoy nga oras, agayaban, tamangan kamay. Nagrigat gayam, ti mapanawan nga agmaymaysa. Ay, jak magawidan, dagiti luwak nga agarubaos. Ay, Lucia. Apay, apinanhawan na kaon. Kaslawan ser-serbi ti biyag kaon. Ita, tawan ka na akad kadwa ka. Naimbag ngagsapayo, tatang. Nangligak iti pangarmusaran niyo. Kumusta matirabi iyo? Diyak makaturog, anak ko. Maikawaak iti kaawan ti inhayaw. Masanay kayong tumatlaang, tatang. Maala, awatan yun to'y sidaan niyo. Agyamanak anak ko. Apag iso, sa anak pa'y anak kaluto. Iso nga ron sinapsapak ti may nagpadigo, tapno saan kayo pa'y makaluto. Agyamanak balasang kaw. Kat, sa dino ngay matipapanan niyo, apaman ang makapangan kayo. Sarong karak man titanam ti inhayaw. Kalpasan na, mapanak to iti talon ko. Kitaag, noon niya ti mabalin kong aramidan ijay. Sige nga ron, tatang. Mangan kayong tagawid akmatan. Rugya kong ti aginom. Uray may sakakit aginomaklata. Ay, jak kayat ti makarik na iti liday. Iswagi matangak iti arak, itay paawid akaw na naggapo iti talaon. May mayat siguro ti kastoy nga aramidag, tapno darasak makaturog. Ay, may katpogi. Nay, ni paring Lujay lumabas dito'y Hey! Ay, paring go! Madamdamakan nga gawid. Ipagod mo pa'y lang tanwang mo. Taginom tapay. Ay, ketuwa na, paray. May kapugi. Na. Pagkapay lang dito, ay. Ay,
Nay, madamamit ti pa naginom mo, paray. Awan pare. Umay ka, takaduan nak. Ay, katun libre daytan ko naman. Wana, pangliwliwag ko laeng. Tamay kawak iti kaawanan ni Lucia. Ay, talaga akasta, paray. Mairwam kan tumit langin ton bumaybayag. Lumabasak man pa, pare Emilio. Ay, dumagas ka pa'y Taginom tayo. Ay, katuan medyo nabayag mata na jak nakaraman iti arak. Alang nga ruden, umay kan. Sumangukan kada kamay. Ipapuras kon daytoy bunga ti manggak. Mabalinan daytoy. Ilako kon, tanangin na pa iti presyaw. Dakkel mat ti mapaglakwak ditoy. Adon apaginume kada pari inggo ti mapaglakwak. Awan matan ni Lucia para igam iti kwartakon. Bagbagik matlaangan ti bibiyagak. Di agin juya kon iti biyag. Diyak kaya ti agsansanoong latan iti ipapatay ti asawak. Tatang, damag ko aday talaagin inom ter aramidan yon. Bay anak ka din, anak ko. Diyak ngamin magawidan ti agliday no sa anak nga aginom. Kayat kun ti aginom. Tapno makaturug adagaos. When tatang makadadail iti salon at yu ter aramidan nyo. Ad da amathayak no sa anak nga uminom iti arak. Da kayo kanupay ti agpapainom. Ay katgagangay na anak ko. Tawan mat nga rod bibiyaga kaon. Anya ngay mat ti maipainom da kanyak da pari inggo kan ronay. Kitaan nyo nga rod ata saan nyo unay asubraan. Wan ka day anak ko. Di nakpakadanagan. Sikamat gaya mo na anak ko. Apay nga agnod-noodles kayo laang tatang. Katno kaano laang ti panaglako yu iti bunga ti manggayo. Apay nga noodles ti sidaon nyo ita. Uray tamay maysak matlaang anak ko. Aginom kami matlaang manen inton malam. Kilawan to ti pulutan may. Na yan tatang. No sidaon nyo noodles, ngam nagpulutan kayo, kilawan? Awan dakas na. Awan mat igas-gasto sa kaon. Tibagbagik laeng mat. Anya ngay gayam dayta nakamallo kong awit mau. Saan asidaon daytoy tatang? Nagluto ak iti kankanen. Iso ti umay ko ipadigo. Yag mo nga rudan. Nabayagan ajak nang nangan iti kankanen. Dumagas kayo ijay balay inton malam. Pari inggo. Rawne. Agparte tayo iti kaldaing. Ayos! Champion paray. Tay kadi tarakan mo ti ipapartay ma. Emilio. Wain. Limamat tay tarakan ko akaldaing. San abalay tanaganak jay dua. Isu nga da kasukat tay parchek. Sigurado nga ron nga agbukirad man ti buksit min paray. Isu nga aginom kayaw, aginggat kay kayatyaw. Iskay is dalime. Ay unay daytan. Imbag ta saan da kayo nga ung tandag iti anak yaw. Apay kumangay nga ung tandak. Awan matdakas nga aramidak. Ay, agawid akon paray. Nabarte ka kaon. Mga no sana ko na makapag na. Nuipilit ko pa iti aginom. Ay katun Ay, uray siyak. Nabarte kak matay. Hangam no kayat mo pa iti aginom, pare Ronay. Ay, aginom lapay. Ay, agawid akmatan, paray. Inton maminsan tumanay. Ay katuan Di uray man binigat nga agpainumak. Tagay adumet tinabatay iti pinarti tayo akalding paray. Mabalintiyag take out Ay katuan Adu pay mat nga agpaiso tinabatay. Uray sika, pare Ronay. Manghala ka matan iti yawid mau. Ay kat, nagsayatan nga pare Emilio.
Uray man may sa ti kumpare nga Emilio. Nukas kan ka atarake nga agpainom ka nagpapulutan. Unay kayo matin, tatang. Impapulutan kan impadawat yulaang ti si bubukal akaldingyo? Uray tanaganak tay dua akalding ko. Uray pay. Awan ka di tinapatpatag apangusaran nyo iti impapartiyo akaldingyo, tatang. Nay, apay akuntraan nakmatan anak ko. Awan mat madingar aramidak. Ay natatang, urnungan nyo kit diti kwartayo. Tadan to napatpatag apakausaran na. Di nakpakibiyangan nida. Naragsakak iti aramidak. Iswasaan mo alapdan ti pakaragsakak. Ay, unay kayo laki din ay tatang. Kasla saan kayo alaklakayan. Noy may ka, tapno may naklaang sirmunan. Agawid kan. Saan ko akasapulan ti panagsirmun mo kanya? Tatang, imayak ta nagipulong ni Manang Nida. Agpaiso ka de, asay-sayangin nyo lang ti kwartayo. Nangibaga asay sayangak. Apay, sayang aya. Inuman mimat, kan-kanan may. Saan mat ang maibalbalang? Wen tatang, imbis nga agpay kada kayo lang ti mabirbirukan nyo. Saan mo, tadamot sa bali ang may ranranod? Saan asabali kanya kaw ni pari Ingo kan Roney? Barkadak idan. Isuda ti kaduak idi kanayunak amalmaldaay. Ay natatang, agpanunot kayo kumamat. Da kayo akanayon ti aggastos. Isuda nga'y, ada ay agastos da no kasta nga agiinom kayo. Ayos laang matkanyak, nga uray siyak laang ti aggasgastos. Tasyak mat ti ugaw awis iti inom. Isu apang nga asiyuman, sardangan dak asir-sirmunan. Apay nga adda ka manan, Nida? Anya tay kunayo kin ni Pamela, tatang. Barkada yu da tata Ingo ken tata Roni. Katwan mat, apay aya. Nadamagyo ang nag-birthday ni tata Ingo. Nagpainom kan nagpartimot iti baboy. Ngam inimbitaran na kayo kade. Nila ang tata Roni ti inimbitaran na. Kunak man no barkada yu. Anya, sigurado ka iti day tanga ibagbagam? Ay natatang, agdamag kayo akadagiti kaaruba na. Nagalas mat gayam ti ugali day jay nga Ingo. Apay adinak man lang nalagek nga inayaban. Idurun mulat tantiri daw. Saan anak atrang kaday ta? Tatang? Nay, apay anak kaigda kayo, Maut? Aguri-gurak nga raw de. Ay, imbag man ta imay ka. Ay na, day ta ka iinom yu siguro daytan. Ay, aguyo ka nga raw de. Mala, agrubat kayo, tay padoktor kayon. Ay, alaman nga raw anak ko. Ay, mariknak nga may na nga agkapsuta ka. Makonfine kayon, tatang. Nanumunya kayo. Ay, anusandak anak ko. Kutwan apay kit din asaan. Naawaga kong damanang Nida, ken manang Pamela. Umaydan diti ospital. Sigurado, apagong tandak lang iti kakabsat mo, Munek. Saan mat ngamin ahusto ti aramidon nyo? Juan, anak ko. Maamiris ko ti kamalay ka. Kas kumaita na ospitalak. Awan kwarta kagastusak. Kansan lang aday ta, tatang. Asino timang bantay kada kayo diti ospital no saan ada kami nga anak yo? Mabantayan na kayo kadi dagiti barkada yo? Uwain anak ko. Amok itahan. Saan kayo amadanagan? Tay sardang ko ti agpainom. Ramatek langan iti pagsayaatan ti bagay ti ipainom ko. Itata makaruar kayon dito ospital, tatang. Pang-asiyo, ta saan kayon nga agin inom? Wahin anak ko. Ikarik kada kaya o.
Sumardeng ako nga ginom. Nasaya at matatang, tanaka-amiris kayon. Agyaman na kada kayo, anak ko. Tauray ka malay tinararamid ko. Ipagpakita yung lata, tinalaos, panangipatagyo kanyak. Siyempre mo't tatang. Da kami ti pamilyayo. Awan sa bali amang ipataggada kayo. No di da kami nga anak yo. Wen, anak ko. Amok itaan. Nakarwar kagaya man iti ospital, paray. Wen, pare. Kasi ni Apaw, naimpagana ko. Ay ket, agpainom ka manen paray. Ay, pasensya kayo na. Nga misardang ko ti agpainom. Nay, apay ngay, paray. Imparit ka din ti doktor nga uminom ka? Wen, pare. Kanaamiris ko. Ano ag sakitak gayam? Awan maitulong ti asinuman kanya. Malaksaid iti pamilyak. Ta isuda tinang runa makatulong kanyak. Ha? Ay, kwa. Pasensyakan pare No saan da ka na bisita ija ospital, idi nagsakit ka. Ayos laeng. Adamat pamilyak anang bantay kanyak. No kasta. Saan ka nga rudin nga agpainom, paray? Ay, saanan pare? Total, no agpainom ka, saan nakmatlaang ang malagip nga awisan? Ha? Apay nga impayab na kami nga agkakabsat, tatang. Adda ka di bagay ho? Kaya't ko ti agyaman kada kayo, anak ko. Katkas panagyaman ko, ipapartek tay duakal ding ko. Ha? Tayaban yuman dagiti asawa yaw kan anak yaw. Agrambak tayaw. Gapaw tanalasat ko ti sakit ko. Ay na, saanan tatang? Sayang laang ti kalding yo. Kan saan kayo ang mabalin nga aginom, tatang? Liklikan yun ti arak. Awan ti arak, anak ko. Awan ti aginom. Soup drinks latan. Kan saan yu asayangan ti maparti akaldeng. Tagpaimat kada tayaw. Kayat ko nga agbabanding tayaw. Saan kalt adagiti babarkadak ti sangsangwag. Aging ga ita, saan ako nga agin inom itinasanger, Mr. Lonely. Imbes a makibarkada ak, dagiti latan apok, ti kabanding ko. Tuy pagayam mo, Emilio. Agyaman tata Emilio iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, na imbag ta nakaamiris kan. Gapu taawan maitulong ken ka dagiti barkadam no agsakit ka. Dagiti matlaang kapamilyam ti makatulong ken ka. Isu a pamilya kuma ti ununaen tayo sakbay at ti barkada. Nang runa no dagiti barkada laeng iti inum. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Emilio, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.